Poštovani pratioci Centra za društvenu stabilnost, dobar dan. Moje ime je Nemanja Starović, a ovo je novo izdanje emisije Stabilokratija, koju ću, kao što ste to već navikli, voditi zajedno sa kolegom Predragom Rajićem. Ovaj put smo se odlučili da izađemo u susret vašim željama i sugestijama koje ste nam uputili putem komentara na našem YouTube kanalu i da ovu emisiju posvetimo predsjedniku Brazila Jairu Bolsonaru, kao i aktualnoj političkoj situaciji u toj najvećoj državi južnoameričkog kontinenta, a svakako ćemo se baviti i političkim kretanjima na nešto širem planu, dakle o nekadašnjem južnoameričkom zaokretu ulevo, koji se posljednjih godina pretvorio u svoju suprotnost i južnoamerički zaokret udesno. Poštovani pratitelji Centra za društvenu stabilnost, veliki pozdrav sa moje strane. Evo, opet za sam početak da krenemo in medias res, veoma zanimljiva politička biografija, veoma zanimljivi politički stavovi novog, da li još uvijek možemo da kažemo novog predsjednika Brazila, Jaira Bolsonara. Mnogi ga porede sa Donaldom Trumpom u Sjedinjenim Američkim Državama. Šta je ono najzanimljivije što možemo istaći o njegovoj političkoj ideologiji i delovanju u dosadašnjem periodu? Svetski mediji ga zovu tropski Trump i mislim da to ima neko svoje uporište. Ko je Jair Bolsonaro? Dakle, Jair Bolsonaro je danas predsjednik Brazila, kako si u uvodu rekao, najvažnije države Latinske Amerike i jedne od sigurno najznačajnijih regionalnih svetskih sila. Skoro 45% površine južnoameričkog kontinenta zauzima Brazil. Tako je, ne samo to. 210 miliona stanovnika. Tako je, dakle, površina sama po sebi ne predstavlja uvek prednost, na primjer Mongolije. Ali, s druge strane, dakle, Brazil je i ekonomska sila i vojna sila, apsolutno najmoćnija država Latinske Amerike. Tu nema nikakvog zbora, dakle, ne mislim samo na Južnu Ameriku, već na kompletan prostor od Kariba pa do... Od New Meksika pa na jug, sve do ognjene zemlje. Dakle, kada je reč o Jairu Bolsonaru, možemo da konstatujemo sljedeće. Reč je o vojnom licu, o vojniku, profesionalnom, on je kapetan, penzionisan je kao kapetan brazilske vojske, izraziti militarista. Neko ko se bavi politikom u Brazilu na visokom nivou duže od 20 godina. On je dugo godina bio kongresmen u Brazilu. Inače, za one koji to ne znaju, Brazil je država koja je, kao i manje više sve države Latinske Amerike koje su prihvatile demokratsko uređenje, koncipirana slično kao SAD, bukvalno po uzoru na SAD. Dakle, i Brazil ima kongres sa dva doma, odnosno predstavnički dom i sa senatom, i Brazil ima predsjednika, nema klasičnu vladu onog evropskog tipa, ali su ipak to malo izmenili u odnosu na SAD, tako da, iako to jeste predsjednički sistem, mada i tu postoje različite pravne teorije, da li je to predsjednički ili polupredsjednički sistem, budući na to da postoje određene prerogative i drugih organa vlasti, ali rekao bih da je ipak bliže predsjedničkom sistemu i da je sam Bolsonaro sada, dakle, na njegovom čelu. Ono što jeste razlika... Dvodomni parlament, predsjednički dom i senat, kao i u Americi. Jeste, koje ga kontrolišu, naravno, u zakonodavnom smislu. Ono što jeste razlika u odnosu na SAD je sam način izbora, dakle, predsjednika, gde u Brazilu postoji ta tradicija dva izborna kruga, gde se predsjednik bira po takozvanom glasu naroda ili popular vote, kao kažu Amerikanci, a ne kao u SAD-u po elektronskom koledžu. Dakle, bira se kao kod nas, recimo, da kažemo. Slično, da, sličnije nego li u Americi, gde je to drugačije. No, Bolsonaro je, kažem, dugo godina u visokoj politici. On je neko ko je zastupao vrlo ekstremne stavove i on jeste mogao da važi objektivno krajem prošlog veka i početkom ovog za ekstremnog desničara. Možemo samo da kažemo da je promenio nekoliko političkih stranaka. Jeste. Uglavnom, to nisu bile velike političke stranke. Pa i sada ova socijalno-liberalna partija na čijem čelu se nalazi, do njegovog dolaska na čelo partije pre samo nekoliko godina, nikada nije osvajala više od jednog poslaničkog mandata. Marginalna opcija, da. Jedan do nijednog. I sad, čak i nakon njegove pobjede na predsjedničkim izborima, oni čine stožer vladajuće koalicije, ali imaju svega 50 i neko poslaničko mjesto od 513 poslanika. Dakle, svega desetinu poslanika u parlamentu. Da, 53 plus nekoliko koji im gravitiraju. A vladajuću koaliciju čini 14 čak različitih političkih stranaka, što je bitno različito u odnosu na Ameriku. To je sve tačno, to sve treba napomenuti. Pa naravno, dakle, imamo, i to je još jedna razlika u odnosu na Ameriku, to su te koalicione vlade i pluralitet političkih stranaka koji u Americi objektivno ne postoji. 14 lista koje ulaze u vladu, još 9 lista koje su u opoziciji, plus nekoliko nezavisnih grupacija. Dakle, jedna ekstremna fragmentacija političke scene. Koja Bolsonaro, ja bih rekao, čak u ovom momentu i odgovara, lakše mu je tako da upravlja nego da ima 3 ili 4 političke opcije koje su dovoljno snažne da bi mora da pravi neke ozbiljnije kompromise. Dakle, Bolsonaro, da, on je u principu uvijek bio u 4 političke opcije koje su bile
manje više uvek marginalne, ali on... Demohrišćanska, hrišćansko-socijalna sada. I zanimljivo je da su te socijalno-liberalna. opcije često programske, kao ova sad njegova stranka, zapravo centrističke, čak i naginju u levo po nekom programu. I latinoamerička scena, to da bi se razumelo, mora da se shvati da je ona ipak nahirena u levo. Tako je. Svi demohrišćani u Latinskoj Americi su zapravo levičari, za razliku od demohrišćana u Evropi. Za razliku opet od SAD-a, koja je kompletna politička scena nahirena u desno. Tamo su demokrate, u suštini, američke demokrate su ono što je otprilike nešto, neki desni centar, tako je u Evropi. Dakle, može to grubo reći, ali konkretno sam mislio na umerenjake, na ono najvažnije krilo, naravno to ne možemo reći da progresivci, ali sada se ne bismo bavili SAD-om toliko. Mislim, komparacije su uvijek korisne za razumevanje. Gotovo za one koji više, a siguran sam da je naša publika više zna ipak o američkoj političkoj sceni nego li o latinoameričkoj, sigurno. Dakle, Bolsonaro je one man show. On je sve to vreme kada je bio u političkim opcijama, nije bilo bitno, nije njemu važno bilo u principu koja stranka stoji iza njega, više zbog zakona je morao da se uključi određene političke opcije, lakše mu je bilo tako da dođe do mesta u Kongresu. On je svojim izjavama i svojim nastupima uvek uspevao da dobije dovoljan broj glasova da bi se održao na političkoj sceni kao pojedinac. Kažem, njegovi stavi jesu bili ekstremni, ekstremno desni, neko će čak reći i fašistički u nekim momentima, rasistički sigurno. Ako pogledamo njegovu karijeru, u nekim momentima, kada pogledamo njegovu karijeru pre ulaska u politiku, dakle, on je bio školovani oficir, tako, negde preko 15 godina, ako se ne proveo u vojnim snagama, dogurao do čina kapetana. On je čak iz armije izbačen zbog navodnog pokušaja nekakvog puča, ako ga možemo tako nazvati. Naime, ispostavilo se da je on lično rukom crtao neke planove kako bi trebalo izvršiti nekakve terorističke napade u vojnim bazama, jer je on zastupao prava pripadnika vojnih snaga. Žalio se da se nepravedno otpuštaju oficiri, da nisu dovoljno plaćeni. I uopšte sve početak političkog djelovanja na prvom lokalnom nivou je vezao za veterane vojnih snaga i njihov socijalni status. Zanimljivo je da je nekim od karakteristaka koji su viši oficiri pisali o njemu iz njegovih mlađih dana, stojalo da je i suviše agresivan, da je veliki oportunista i da teži veoma brzom i lakom bogaćenju. Pa su kao jedna od stvari kojim su potkrepljivali te teze bila da je uzima odsustva da ide da traga za zlatom, da radi kao kopač zlata kako bi se brzo obogatio, što je on opet posle objašnjavao kao neku vrstu hobija i rekreacije. On je imao ozbiljne političke protivnike sve vreme, pogotovo u vreme vlasti socijaldemokrata, koje su, opet kažemo, u Brazilu mnogo bliže nekoj vrsti komunizma čak negoli što je to reč u Evropi. Evropskoj socijaldemokratiji, da. Dakle, Bolsonaro je, kažem, imao de facto i de jure rasističke stavove svojevremeno. On je čak isticao kako ne mogu na visokim pozicijama biti, kako je govorio, obojeni. On je govorio kako ne može da zamisli da on ili njegov sin oženi, recimo, mulatkinju ili crnkinju i tako neki momenti, dakle, koji su bili potpuno isključivi. To u državi u Brazilu koja je vrlo koloritna kada je reč o rasnoj pripadnosti i u državi u kojoj belci ili oni koji su poreklom Evropljani ne čine apsolutno većinu, čak daleko od toga. Dakle, imate jedan ozbiljnu fragmentaciju. On je pokušao tokom izborne kampanje sada da reterira, ali malo pa malo su na nekim njegovim predizbornim skupovima ipak dolazili od izražaja te njegove težnje. U jednom momentu je, mislim, uoči drugog kruga izbora za sve pripadnika te opozicijone, njemu sada opozicijone stranke, odnosno socijaldemokratske opcije koje je imala protiv kandidata, govorio da ih treba ili sve pohapsiti ili pobiti, nešto što je igro nezamislivo u Evropi, recimo, da se govori na predizbornom skupu. Ali je reterirao kada je reč o rasnim i etničkim pitanjima drastično i posljednjih godina Bolsonarovi stavovi su umereni, civilizovani i odrekao, samo se čak i nekih svojih izjava ranijih u potpunosti odrekao. Ja sam stekao utisak proučavajući njegov lik i delo i pre nego što je postao predsjednik Brazila, mi smo u Centru za društvenu stabilnost prognozirali njegovu pobedu, da je reč o veoma inteligentnoj osobi koja ume da oseti geopolitičke tokove i čoveku koji je vrlo vešt u pravljenju kompromisa. I stvarno može se povući paralela između njega i Trumpa po mnogim pitanjima kada je reč o pristupu politici. On je potpuno atipičan, on ne pati o političke korektnosti ni malo i stavlja brazilski interes na prvo mesto. Ono što je važno u spoljnoj političkoj orijentaciji Bolsonara jeste da je on izrazito pro-vašingtonski orijentisan. I proizraelski. Da. To je, dakle, brazilski lider nakon dugog jednog niza godina, u principu još od vojne hunte nismo tako imali lidera u Brazilu, koji je izrazito pro-vašingtonski i on to čak i ne krije. Jair Bolsonaro je vrlo otvoreno i jasno ponudio Amerikancima da otvore seriju vojnih baza u Brazilu. Dakle, to je nešto što je, recimo, za njegovog prethodnika Lula da Silvu, koji je bio
zvanično orijentisan ka nekoj vrsti brazilskog suverenizma, u stvari je taj suverenizam uperen samo isključivo protiv SAD-a i smatrao da je uticaj SAD-a štetan i da je on imperialistički, ali je sarađivao sa Amerikom kao sa nužnim zlom, onoliko koliko mora da sarađuje. S druge strane, Bolsonaro smatra da je Amerika u principu jedina sila koja može da pomogne Brazilu i koja može Brazilu dati mesto koje mu zaslužuje, odnosno pomoći mu da zauzme mesto koje zaslužuje u Južnoj Americi. To je jedan specifičan geopolitički moment, samo dozvolite da to pojasnim. Dakle, Brazil sad sebe vidi, Bolsonaro sebe vidi kao lidera države koja je regionalna sila. On smatra da je Amerika jedina supersila danas na svetu i da Brazil može zauzeti to mesto samo uz pomoć Amerike. Dakle, to je jedan, kako bih rekao, brak iz interesa koji Bolsonaro pravi sa Vašingtonom. A ukoliko on uspe u tome, dakle, on smatra da će, ukoliko mu Amerika dozvoli da koristi određene resurse ili mu ustupi određene resurse koje ima na latinoameričkom kontinentu, on uspeti da izdigne Brazil na nivo koji Brazil treba po svojim gabaritima da posjeduje i da bude definitivno lider latinoameričkog kontinenta, ali rukovodeći se pre svega načelima hrišćanske demokratije, odnosno rukovodeći se načelima jednog konzervativnog pristupa životu, koji jeste uvek bio oštro suprotstavljen u odnosu na onaj prokomunistički Južnoj Americi. Oni se u principu ne razlikuju toliko kada je reč o socijalnim davanjima, koliko se razlikuju kada je reč o pitanjima određenih društvenih, dakle, tema i kako te društvene teme nekako uskladiti. Ja tu moram, recimo, da upoznam naše gledalce s činjenicom da je najizrazitija gay-friendly, na primjer, vlada u Brazilu bila vlada Dilme Rousseff, koja je, dakle, odnosno vlast Dilme Rousseff, koja je bila predsjednica Brazila nakon Lula da Silve, a pre Jaira Bolsonara, koja je takođe dolazila iz te iste opcije tih socijaldemokrata, odnosno neokomunista, koji su u Brazilu, dakle, zastupali tu upravo opciju gde je LGBT zajednica za njih bila veoma važan izvor i glasova i podrške i ona je, recimo, bila prva koja je išla na gej parade i u Sao Paulo i u Rio de Janeiro. S druge strane, Bolsonaro dolazi, dakle, iz jednog malo drugačijeg, sa drugačijeg spektra i drugačijeg okruženja. On je i po tom pitanju reterirao, dakle, nemate sad neke njegove stavove koji će diskriminisati tu zajednicu, ali definitivno on smatra kako je od suštinske važnosti da se taj konzervativni model hrišćanske porodice i društva nametne kao jedan obrazac koji će građani potom svojevoljno prihvatiti, a ne kroz određenu represiju društva. Da, ali sve svakako na temelju hrišćanskih vrednosti koje on često potencira. Zanimljivo je da se Jair Bolsonaro deklariše kao katolik, međutim, njegova treća supruga i sin su protestanti i njega često politički protivnici optužuju da već punih 10 godina predstavlja kriptobaptistu, dakle da već 10 godina posećuje bogosluženja u jednoj baptističkoj crkvi u Brazilu, što on nikada nije hteo da potvrdi, ali zanimljivo jer govori o nekim trendovima koji postoje unutar brazilskog društva i generalno na području Južne Amerike, gde evangelističke crkve imaju jednu veliku ekspanziju upravo u sredinama koje su tradicionalno duboko katoličke. Hteo sam malo pre samo da te nadopunim, da te prekinem vezano za spoljnu politiku Jaira Bolsonara. Mislim da je zanimljivo to kako je on poređao svoje prioritete. Naime, prvi susret koji upriličio nakon svoje inauguracije, to je da je primio argentinskog predsjednika Mauricija Makrija, a potom otišao na turneju u 5 država, za koje je rekao da su 5 najvažnijih država za Brazil. Posetio je zanimljivo Sjedinjene Američke Države, Izrael, Japan, Južnu Koreju i Tajvan, odnosno međunarodno nepriznatu Demokratsku Republiku Kinu. I generalno prema mainland China, dakle prema Narodnoj Republici Kini, on ima veoma negativan stav, koji je veoma često ističe, to vrlo otvoreno. Uprkos on govori o tome da Kinezi žele da nas porobe, da nas kolonizuju i tako dalje. Iako, recimo, kada pogledamo trgovinsku razmjenu između Brazila i Kine, Brazil ima suficit i to dosta veliko, 20 milijardi dolara. To je ideološki moment. Bolsonaro je antikomunista, ubeđen je antikomunista i on sigurno i uključuje i taj moment i želi da predstavi zapravo svoje državi, dakle Brazilu, da je kineski model nešto što je negativno, što se ne sme nametnuti brazilskom društvu. Kada je on pobedio na izborima, Kineska komunistička partija izdala jedno saopštenje koje je bilo onako interesantno, gde mu čestitaju na pobedi i istovremeno ga avansno upozoravaju ili čak izražavaju molbu da nastavi istim putem koji je nastavio Lula da Silva kada je reč o ekonomskim odnosima sa Kinom.
Ja sam sklon tome da tvrdim da je BRICS umro onog momenta kada je pobedio Jair Bolsonaro. Dakle, ono što smo nazivali tom nekom alternativom zapadnom svetu ili što je trebala biti alternativa zapadnom svetu, nikada zapravo nije do kraja ni zaživjelo u tom punom obimu, a to je taj neki neformalni savez Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južne Afrike. Ostaje samo statistička kategorija. Samo statistička kategorija. Druga stvar, Brazil, iako će ići naravno na samite tih država, jer zašto da ne, to je dobra platforma da se razgovara, da se trguje sa ipak ozbiljnim silama u ekonomskom smislu koje Brazilu jesu neophodne. Oni ni politički, ni spoljno-politički više nisu na tom nivou. Vi ne možete više očekivati od Jaira Bolsonara i od Brazila da će podržati Rusiju i Kinu u međunarodnoj areni kada su suprotstavljene Americi. To se sigurno neće dogoditi. A to jeste, recimo, upravo bila jedna politička ambicija Vladimira Putina da to bude onako jedan blok koji će uvijek stajati smelo i snažno i podržavati jedne druge onda kada je jedna od država ugrožena u sukobu sa zapadnom političkom hemisferom. Apsolutno je i suviše razlika između država koje su članice BRICS-a. Možda manje važno, ali evo zanimljivo za ovaj razgovor, imajući u vidu moment kada je snimamo, emitamo ovu emisiju, jeste to da Brazil ima jednu dugotrajnu intenciju, dakle, da kroz reformu sistema Ujedinjenih nacija dobije mesto stalne članice Saveta bezbednosti, računajući da su oni ubedljivo najznačajnija, najveća država čitavog jednog kontinenta koji nema stalnu članicu Saveta bezbednosti, a čemu se zapravo u tom sistemu reformi najoštrije protive države kao što su Rusija i Kina, jer ne žele prosto da izgube svoje ekskluzivne pozicije članica koje su jedne od 5 članica Saveta bezbednosti sa stalnim statusom i pravom veta. Ima još jedan moment, posebno pitanje. 2014. godine kada je došlo do aneksije Krima, glasalo se u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija o rezoluciji kojom se osuđuje taj postupak Ruske federacije. I ta rezolucija jeste usvojena ubedljivom većinom. Da li znaš koliko je država iz tog kruga BRICS-a glasalo protiv te rezolucije? Ne, nisam siguran. Samo jedna Rusija. Dakle, niko drugi nije u tom momentu podržao. Pa to govori dovoljno. Govori dovoljno o tome koliko su zapravo te države bile u tom momentu i koliko su generalno, dakle, njihovi stavovi suprotstavljeni. Ja mislim da oni imaju samo taj neki moment koji ih vezuje i više bilateralno, dakle, za ekonomsku saradnju i za investicije, ali da se to polagano povlači u drugi plan, naročito zbog toga što Bolsonaro ima ozbiljne planove kada je reč o američkim investicijama u Brazilu, ali i investicijama generalno iz tog zapadnog sveta. I to je Japan zanimljivo. On, recimo, Japan i Tajvan vidi kao i Južnu Koreju, pazite, znači kao azijske alternative Kini i on je više puta isticao da je njemu u ekonomskom smislu Japan gotovo podjednako bitan, on to voli da kaže kao mali i domali prst. Dakle, otprilike toliko su mu važni Amerika i Japan kada je reč o spoljnopolitičkim i ekonomskim investicijama, iz prostog razloga što znamo da je Japan treća ekonomska sila sveta, to se nekako često zapostavlja. Da. Još jedna zanimljiva crtica iz ličnog života Jaira Bolsonara koji ima svakako i svoje političke reperkusije. Naime, rekao sam da se Jair Bolsonaro tri puta ženio. Iz prvog braka ima 3 sina koji su odrasli i punoletni, iz drugog braka jednu ćerku, čini mi se, i sada iz trećeg braka također ima maloletnog sina. Sva trojica njegovih sinova iz prvog braka koji su punoletni su ušli u politički život i ostvaruju dosta značajne uloge. Dakle, nekako politički najafirmisaniji je njegov sin Eduardo, koji je poslanik u parlamentu, u Donjem domu. Zanimljivo, na posljednjim izborima 2018. je dobio najveći broj ličnih preferencijalnih glasova u istoriji Brazila. 1.800.000 glasova, više nego što ikada i sam Jair Bolsonaro dobijao kada se kandidovao u parlamentu. Drugi od trojice braće je poslanik u Senatu, dakle u Gornjem domu, dok je treći uticajni odbornik u Skupštini najvećeg grada Rio de Janeiro. Zanimljivo, dakle, za sina Eduarda, za kojeg sam rekao da je politički najbolje profilisan, je to da ga je pre izvesnog vremena, dakle, čini se pre mesec dana ili nešto više, sam Jair Bolsonaro zvanično nominovao za ambasadora Brazila u Sjedinjenim Američkim Državama. I momentalno kako se ta vest pojavila, američki predsjednik Donald Trump je se pohvalno izrazio u tom cilju, rekao je da jedva čeka sina brazilskog predsjednika koji će doći na mesto ambasadora u Vašingtonu. Međutim, ispostavili su se određeni proceduralni problemi, pre svega pred Senatom, a potom i pred nadležnim sudom, gde su opozicijone stranke pokušale da ospore tu nominaciju, zato što ne ispunjava formalne kriterijume koji nalažu da bilo koji ambasador mora imati najmanje 3 godine diplomatskog iskustva u službi njihovog ministarstva spoljnih poslova, što mladi Eduardo, koji ima svega 30 i neku godinu, ne ispunjava. Reakcija Jaira Bolsonara je bila takva da je pripretio, dakle, i senatorima i nadležnom sudu da ukoliko se na bilo kojoj
bilo kojom procedurom ospori imenovanje njegovog sina Eduarda za ambasadora, da će on zapravo da ga imenuje za ministra spoljnih poslova, dakle na još višu poziciju, zašto ne treba taj formalni uslov od 3 godine iskustva. Inače, pomenuti Eduardo Bolsonaro je početkom 2019. godine zvanično pristupio The Movementu, pokretu koji je Steve Bannon osnovao u Briselu i imenovan je za poverenika The Movementa za Latinsku Ameriku. Pomenuo si još jedan moment koji je vrlo važan da se razumiju aktualni politički procesi u Brazilu, a to je prozelitizam protestantskih crkva. Dakle, sve veći broj građana Brazila i Latinske Amerike generalno prelazi u redove... Govorimo o milionima, zapravo jednom veoma jasnom trendu koji postoji. Procesu, trendu koji postoji, prelaska iz rimokatoličke crkve u različite protestantske crkve, najviše evangelističku i baptističku, ali i druge takođe crkve tamo imaju svog uticaja. Pentakostalne i tako dalje. dalje. Da, presbitarijanske, metodističke i tako dalje. Sad, sve te crkve manje više imaju svoje sedište i uporište u SAD-u. Neko će reći da je to slučaj, neko će reći da je to trend koji je vezan sa interesima američke države, ali definitivno, verovatno istina na pola puta odnosno na ove dve tvrdnje, ali je činjenica dakle da su te crkve pre svega uspele da uđu duboko u te najsiromašnije slojeve brazilskog društva. One su se bavile ozbiljnim humanitarnim radom, edukativnim, dakle uspevali su da baš najviše kod nebelaca u stvari ostvare taj prodor i da steknu jedan sloj stanovništva koji im je vrlo odan i koji je vrlo revnosan u ispunjavanju svojih i verskih i crkvenih dužnosti. Uostalom, svi ozbiljni verski analitičari koji se bave rimokatoličkom crkvom smatraju da je i Papa Franja, odnosno Francisko iz Argentine, upravo zato je imenovan, odnosno izabran na konklaviju u Vatikanu nakon povlačenja prethodnog pape Benedikta, samo zato da bi se zaustavio taj trend prozelitizma u Latinskoj Americi kada je reč o protestantima i konvertovanje rimokatolika u protestantsku veru. Ovo je dobar primer, dakle, na kojem možemo da ponovo potvrdimo ono što često i ti ja govorimo, a to je da nekada događaji na udaljenim meridijanima zapravo mogu da imaju veoma konkretne reperkusije kada se tiče i naše države i našeg društva. Dakle, jedna od posledica upravo činjenice da je za papu imenovan kardinal Bergoglio, sadašnji papa Francisco, jeste i to da on kao čovjek koji dolazi sa mesta kardinala u Argentini je i tekako svestan tih procesa u Južnoj Americi i tekako je svestan velikih izazova pred kojima se nalazi katolička crkva na nekakvom planetarnom nivou i da kao jedno od rešenja vidi intenziviran ekumenski dijalog katoličke crkve sa pravoslavnim svetom, a što se direktno odražava i na sve intenzivniju i bolju komunikaciju i sa Srpskom pravoslavnom crkvom, pa sećamo se onih izjava od pre svega nekoliko meseci kada je Papa Francisco govorio o patrijarhu Srpske pravoslavne crkve kao velikom čoveku i patrijarhu, što je naišlo na zgražavanja hrvatskog tiska. Naravno i blokiranje procesa kanonizacije Alojzija Stepinca. On je rekao dok je on papa praktično da kanonizacija neće biti. Odnosno da on insistira na tome da Srpska pravoslavna crkva s tim saglasi, dakle, de facto, ovo što si rekao, neće se desiti. Sad, u Latinskoj Americi, dakle, generalno imamo taj jedan proces i zašto je to naravno važno rimokatoličkoj crkvi? Pa to je jedino bitno uporište koje je rimokatoličkoj crkvi ostalo na ovoj zemaljskoj kugli, obzirom na to da je u Africi prodor islama izuzetno značajan, da se u Africi čak nikada tako nije dobro ustoličila rimokatolička crkva kao u Latinskoj Americi. Evropa je otišla u New Age. Sekularizovana i dehristijanizovana u dobroj meri. Apsolutno. Imamo onaj podatak, ja sam skoro razgovarao s jednim sveštenikom iz centra Pariza, rimokatolikom, koji kaže da su u njihovoj crkvi krsti mesečno jedno dete otprilike. Dakle, govori o tome da je Evropa otišla potpuno u drugom pravcu i da je taj agnosticizam, čak ja rekao bih, uspeo da prevagne, naročito kod mlađih generacija u Francuskoj, naročito delimično i u Nemačkoj. Međutim, ono što je slučaj ovdje i što je za nas, za ovu kompletnu situaciju važno, jeste koliko je Bolsonaro zapravo jedan sposoban političar i kako on dobro čita te tokove. Dakle, on je i dalje formalno rimokatolik i ne želi da, jer Brazil i dalje jeste dominantno rimokatolička, dakle, da ne stvaramo sad sliku kako je malte neka Latinska Amerika postala protestantska, nije. Ali je on i dalje rimokatolik, ali svestan je koliko je protestantska vera u usponu, odnosno crkva u usponu u Latinskoj Americi i zbog toga upravo, dakle, pravi ove konekcije, direktne konekcije ka baptistima i namerno ističe na to da su njegova aktualna supruga i sin protestantske vere. Dakle, jedan veoma mudar političar definitivno čiji jedini problem jeste što nekada baš ne ume da iskontroliše svoje emocije pa nastupi malo direktnije nego što bi trebao. Inače, važno je napomenuti još nešto. Tokom izborne kampanje na prethodnim predsjedničkim izborima kada je Bolsonaro pobedio,
On je bio napadnut, bio je izvršen atentat na njega. Dakle, on je bio ranjen ubodno nožem u predelu stomaka i to su bile ozbiljne povrede. Dakle, nije se radilo o nečemu što je prolaznog karaktera. On je morao da prekine delimično svoju kampanju na jedan period jer se lečio. Napad izvršio takozvani usamljeni vuk, utvrđen policijskom istragom da nije postojala nekakva velika zavera da se radi o jednom mladom osrašćenom čoveku levo-anarhističkih političkih uverenja. Tako da je on proveo te dane u bolnici, ali opet moment kako je on uspeo da vodi kampanju iz bolnice, da je bio prikovan za bolnički krevet. Iako se relativno brzo oporavio i uprkos nalozima lekara da ostane mnogo duže na lečenju, on je odlučio da nastavi svoju izbornu kampanju. On je tada izašao pred medije, već kada se oporavio malo nakon operacije i kada je mogao da stane na noge, on je izašao tada pred medije i uzeo je jednu kesu svoje krvi. Izašao je pred njih i rekao ja dajem krv za Brazil, ja sam dao krv za Brazil, dakle ne mogu da dam ništa više od toga, sve sam dao za Brazil. I to je po istraživanjima tek tada je on zapravo skočio i daleko otišao u odnosu na svog najbližeg rivala. Bez bilo kakve ozbiljne političke partije iza sebe. Da, i to je potpuno neverovatno, dakle one man show koje... I što opet govori da ipak brazilski politički sistem relativno dobro utvrđen, jer dakle nije bilo političkih manipulacija kojih je moglo biti, obzirom na to da je Jesus, njegov protiv kandidat, u tom momentu dakle imao mnogo ozbiljniju stranku iza sebe, koja jeste pretrpela ozbiljne udarce zbog velike afere autoperionica. I samo bih se kratko na tome zaustavio, zbog čega je uopšte došlo do pada levice u Brazilu. Dakle, Brazilom je od 2002. godine potpuno se dominirala ta leva opcija i Lula da Silva je bio simbol, tako je, bio je simbol tog južnoameričkog zaokreta u levo, a išlo mu je na ruku što se taj kompletan proces odvijao negde od 98. 9. godine pa nadalje u kompletnoj Latinskoj Americi i vi ste onda u prvoj deceniji prošlog veka imali u Venecueli Huga Chaveza, imali ste bračni par Kirchner u Argentini, imali ste Lula da Silvu u Brazilu, u Paragvaj su pobedili tada levičari u Urugvaju, Jose Mujica u Gvajani. Sa izuzetkom Čila možda. Sa izuzetkom Čila u tom momentu i naravno Kolumbije. U tom momentu ste imali Ekvador sa takođe Rafaelom Koreom, pa Bolivija sa Evo Moralesom. Dakle, to su sve bili lideri koji su bili manje ili više izrazito leve provenijencije, što je još važnije, izrazito anti-vašingtonski orijentisani. Namerno kažem vašingtonski, da ne bismo doveli zabunu, kažemo američki, jer i Latinska Amerika je Amerika. Dakle, anti-vašingtonski orijentisani. I u tom periodu, u principu, stvarno su se i George Bush mlađi i Barack Obama suočavali sa ozbiljnim izazovima u tom delu sveta, koji je njihovo geopolitičko dvorište, a gde su se suočavali s tim da ih u dakle, bilo kom sukobu geopolitičke prirode, bio on politički, diplomatski, ekonomski ili čak vojni, nijedna država skoro neće stati iza njih. Došli su praktično opasnost da ne mogu da sprovode Morovu doktrinu iz prve četvrtine 19. veka. Dakle, doktrina koja predviđa da je ceo južnoamerički kontinent zapravo dvorište Sjedinjenih Američkih Država u kojoj se ne sme mešati ni jedna sila izvan američkih kontinenta, dakle nijedne evropske ili bilo koja. On je tada rekao da postoji zid na Atlantiku, sad se taj zid pomerio na Pacifiku. Ili rov, kako kaže, da. Sad je taj rov na Pacifiku, jer je potpuno drugačija konstelacija snaga. Ali ugrožavaju ih Britanija i Francuska i Španija, već Kina. Međutim, ono što ja mislim, sam došao do zaključka analizirajući tu situaciju. Velika sreća za Ameriku u tom momentu je bila što Rusija još uvek nije mogla da projektuje svoju moć, pogotovo na ekonomski i politički na tom prostoru, kao Sovjetski savez što je mogao. Govorimo o 90. godinama, u početku 2000. Tako je, i što ona se sada uzdizala, ali se uzdizala na svom zagraničju, znači u svom delu sveta koji je njihovo geopolitičko dvorište. Mislim, 2000. godine... Do 2008. mi tek imamo nekakvu potrebu sa Gruzijom, ozbiljnije snage. Tako je. 2000. godine vi imate i dalje ozbiljne sukobe u Čečeniji, dakle, gde oni ne kontrolišu deo svoje teritorije. 2004. narančastu revoluciju. Revoluciju u Ukrajini. 2003. drugi na treću u Gruziji. 2005. imate revoluciju Ruža. 2005. godine imate gubitak Adžarije, gde se ruska vojska povlači iz Batumija u Gruziji. Dakle, još uvek su oni morali da se postave na neku poziciju i naravno 8. avgust 2008. i rat sa Gruzijom jeste neka prekretnica gde se Rusija ponovo postavlja kao sila koja može i da izaziva, ne samo da prima udarce. A da ne govorimo o septembru 2015. ulasku u rat u Siriji i repozicioniranje na čitavom Bliskom istoku. Naravno. Sad, to je bila jedna sreća, da kažem, za Ameriku. Druga sreća za Ameriku je bila to što Kina takođe u tom momentu još uvek nije mogla da projektuje svoju ekonomsku moć na tom prostoru. Oni su to tad radili u Aziji, pokušavali stidljivo da uđu u Afriku, u Evropu. Još uvek Latinska Amerika nije bila njihov prioritet. Dakle, nije se ovaplotila ta opasnost za Ameriku. Da, ali vrlo plodna, dakle, situacija, vrlo plodno polje za antiameričko delovanje, antivašingtonsko delovanje na prostoru Latinske Amerike. A ono što smo videli u prvoj deceniji dakle, ovog veka, 21. veka, jeste takođe jedan užasno visok nivo korupcije.
korupcije u svim tim državama Latinske Amerike, koja se tek kasnije u suštini pokazala koliko je bila bolna. I zanimljivo je da su manje više same države i sama društva, dakle, uspela da dokažu neku svoju otpornost na korupciju tog nivoa i da su, čak i bez pomoći SAD-a, u vreme Baracka Obame i Donalda Trumpa, koji su latentni izolacionisti, oni uspeli da zbace te levičarske vlasti i da sami građani na izborima u stvari načine jedan zaokret glasajući za desne opcije. To je taj južnoamerički zaokret u desno koji je počeo 2015. godine, o kom smo naširoko pričali i pisali u Centru za društvenu stabilnost. Ja sam se baš bavio time i ko želi možda pročita moju analizu koja se tako i zove južnoamerički zaokret u desno, koja je detaljna, dakle koja govori o tome da je 2015. godine sve počelo u Gvajani, jednoj malenoj državi, dakle u Latinskoj Americi, gde su na vlasti bili komunisti jedan dugi niz godina i gde jedna desna opcija, vrlo slična Brazilskoj sa jednim bivšim vojnim licem, dolazi na vlast pobeđujući za svega nekoliko hiljada glasova, jer je reč o državi koja je u tom momentu imala oko 650.000 ljudi koji su glasali na izborima. Ali, dakle, za nekoliko nešto poput Crne Gore otprilike. Ali nešto, dakle, u toj državi pobeđuje ta jedna desna opcija i novo izabrani lider Gvajane odlazi u Vašington, to mu je prva poseta strane i pravi zaokret, spoljnopolitički zaokret svoje države. Tada dolazi do jednog sistema domino efekta. Dakle, nakon Gvajane dolazi do promene vlasti u Argentini, gde na vlast dolazi potpuno iznenađujuće, mimo svih očekivanja, Mauricio Macri, iako smo i to prognozirali u centru će se desiti. Dakle, bračni par Kirchner zapravo pada sa vlasti, dolazi do opet jedne ozbiljne, ne samo korupcionarske afere, već se Kristina Kirchner optužuje za učestvovanje u terorizmu. A pratit ćemo sad i predsjednički izbor u Argentini koji stižu za nekoliko sedmica. Jer je moguće da dođe do levice koja uzvraća udaraca, ali vidjet ćemo još. Dakle, moguće se to desi, zaista. Mislim da to neće biti trend ponovno u Americi. Preliminarni izbori koji su letos održani ukazuju na takvu mogućnost. Realno se to desi u nekoj od država, samo što mislim da to neće biti kontratrend, već će biti onako pojedinačni moment. Da li će biti Argentina, vidjet ćemo, jer Macri je i prošli put na preliminarnim izborima loše prošao, pa na kraju pobedio. U Argentini je dakle došlo do tog momenta, u toj analizi koju sam pominjao smo detaljno opisao i tu činjenicu da je Kirchnerova zapravo optužena za saradnju sa Hamasom i da je direktno bila uključena u terorističku, dakle zataškavanje terorističkog napada koji je bio izvršen na teritoriji Argentine, uperen protiv jevrejske zajednice 90. godina. Koja je izuzetno snažna i brojna u Argentini. I ne samo to, nego da je ona lično učestvovala i naručila ubistvo tužioca koji je veče pre svoje smrti objavio da ima dokaze o tome da je Kirchnerova bila umešana u saradnju sa Hamasom i u borbu protiv jevrejske zajednice, u terorizam klasičnog tipa. Taj isti tužilac je bukvalno veče kasnije pronađen mrtav u svom stanu. Policija je prvo objavila da je reč o samoubistvu, da bi se potom nezavisnom istragom utvrdilo nedvojbeno, dakle da je reč o ubistvu, što je opet optužilo bivšu vlast. Slične zaokrete smo imali od 2015. na ovamo, dakle nakon Gvajane, Argentine, pominjanog Brazila, u drugim državama, u Paragvaju, na primjer u Ekvadoru je zanimljivo... Čak i nominalno socijalističke države se u geopolitičkom smislu orijentišu ponovo prema Vašingtonu. Prema Vašingtonu, Ekvador je tu dobar primjer, gde je nakon Koreje došao na vlast Lenin Moreno, koji je levičar. Desnica je umalo pobedila i u toj državi, ali dolazi na vlast Lenin Moreno koji je levičar, koji je izručio Assangea faktički britanskim vlastima, koji je izrazito proamerički, koji kupuje američko naoružanje, koji je čak predao jedno ostrvo, to je onako prošlo ispod radara, da je predao jedno ostrvo koje je bilo sporna teritorija koju su Amerikanci kontrolisali, ali ga se Quito odrekao formalno i dobija velike i ozbiljne pozajmice iz same Amerike, pre svega zbog toga što vrše veliku reformu ekvadorske armije, kupujući njihovo oružje. Dakle, danas u Latinskoj Americi u ovom momentu imamo Venecuelu koja je failed state, gdje imamo dva lidera za koje se ne zna zapravo ko što tačno kontroliše u toj državi, koliko je uticajan Nicolas Maduro, koliko je uticajan opozicioni lider, odnosno predsjednik parlamenta Guaido. Dakle, imamo Venecuelu koja je failed state, koju možemo nazvati formalno pravno i dalje državom koja je antivašingtonske orijentacije, ali koja je sama po sebi vrlo tragična država sa najviše naftnih rezervi na svetu, a gde ljudi bukvalno imaju problem sa tim što nemaju dovoljno hrane za jedan dan i nemaju 3 obroka dnevno
ni blizu tome i jedna inflacija koja je nepojmljiva kako je bila viđena samo kod nas i u Zimbabveu, valjda, nakon onih velikih ekonomskih kriza. I imamo Boliviju koja je relativno stabilna ekonomski, ali koja je ipak sada mnogo opreznija u svojim stavima i Morales je tu, iako i dalje anti-vašingtonski orijentisan, odlučio da napravi određeni detant kako ne bi iritirao sada opet najmoćniju državu u ovom delu sveta, a to je SAD. Da. Bavit ćemo se svakako i u nekim narednim emisijama Južnom Amerikom. Jedno od tih geopolitičkih niša koje mene posebno interesuje, koju pratim, jesu decenijski pregovore između Bolivije i Čilea oko dozvole izlaska Bolivije na otvoreno more, odnosno na Pacifik, koji imaju svoju dinamiku i koji će se po svemu sudeći pozitivno završiti u narednim godinama, jer je Čile izrazio spremnost da jedan uzak koridor, pregovara se kolike dubine, da li 5, 10, 15 kilometara, omogući, dakle... Bolivijski neum. A Bolivija, inače, 100 godina, dakle, od kraja 19. veka, kada je izgubila rat, nema izlaz na more, ali dalje razvija svoju ratnu mornaricu i tradicionalno je komandant flote u rangu admirala je glavnokomandujući svih oruženih snaga. Ne bih pokušao, evo, bližimo se kraju emisije, da pokušam da dam, evo, odgovore na dva često postavljena pitanja. Dakle, prvi je zašto se u Brazilu govori portugalski jezik, a ne španski, kao što je u čitavom ostatku južnoameričkog kontinenta. I drugo pitanje je zašto je Južna Amerika relativno siromašna, odnosno zašto čitavom tom kontinentu postoje veoma značajna socijalna raslojavanja, daleko veće i dublje nego što je to recimo u Evropi ili u Severnoj Americi. Na prvo pitanje je lakše dati odgovor, naravno, sa nekakvim bazičnim poznavanjem istorije. Naime, druga polovina 15. pogotovo 16. vek jeste vek velikih geografskih otkrića i kolonizacije američkog kontinenta od strane evropskih sila. Sad, zanimljivo je, dakle, da u jednom momentu koncem 15. veka dolazi do povremenih sukoba između španske i portugalske krune koje pokušavaju, dakle, da nasele sve više prostora bilo u Africi, bilo sa druge strane na teritoriji američkog kontinenta. I u tom momentu papa posreduje između španskog i portugalskog prestola kako bi definisali svoje sfere interesa na kojima će oni, dakle, sprovoditi svoje geografske otkriće i formirati svoje kolonije i sa namerom, dakle, da se interesne sfere podele na taj način da Portugalci koji su prvi otkrili put oko afričkog kontinenta, oko vrata Dobre nade i tako dalje, da njihova sfera uticaja bude afrički kontinent, a sve ova nova zemlja, dakle, na američkom kontinentu, da bude sfera interesa Španije. Dakle, u taj dogovor nisu uključeni Francuzi, Britanci, Holanđani i tako dalje, već samo da Španija i Portugal razgraniče svoje sfere uticaja. I u tom cilju, dakle, se 1494. godine potpisuje sporazum iz Tordesilhasa u jednom malom španskom gradu, dakle, gde se definiše jedan meridijan za koji se pretpostavljalo da ide sredinom Atlantskog okeana, zapadno od kojeg će Španci sprovoditi svoje istraživanje i kolonizaciju, a istočno od kojeg će to činiti Portugalci. I već nekoliko godina kasnije, mislim 1500. godine, jedan portugalski istraživač na svom putu ka Indiji, a put je vodio preko Atlantskog okeana sistemom krstarenja. Dakle, od severa ka jug se nije moglo ići direktno, imajući u vidu stalne vetrove koji postoje na tom području. Moralo se ići dosta daleko prema zapadu, pa krstariti nazad prema istoku kako bi se obišao afrički kontinent. U jednom momentu on otkriva krajnje istočne špice južnoameričkog kontinenta, dakle, sadašnju teritoriju Brazila, s obzirom da se to područje koje nije bilo ranije otkriveno nalazilo istočno od tog meridijana za koji se pretpostavljalo po sporazumu iz Tordesilhasa da predstavlja polovinu Atlantskog okeana. Portugalci sa punim pravom osnivaju svoju koloniju koju kasnije šire i koja postaje današnji Brazil. Dobar primjer koji govori o tome da neke potpuno neverovatne činjenice i detalji ili nepoznavanje činjenica u nekom momentu ima dugoročne posledice. Jer, kažemo, u momentu kada je sporazum zaključen 1494. godine, zapravo taj deo južnoameričkog kontinenta nije bio otkriven, nije se znalo da postoji. Naravno, Španci će posle optuživati Portugalce da su oni potajno već bili otkrili otprilike taj deo južnoameričkog kontinenta, da nisu to svoje znanje podelili i da su prosto shodno svojim prethodnim saznanjima to iskoristili da ih prevare na taj način, iako je namera sporazuma iz Tordesilhasa bila da čitava Južna Amerika bude interesna sfera Španije, dakle, a ne Portugala. Jedan zanimljiv detalj, kažem, čije posledice se vide do danas. Drugo pitanje je mnogo teže odgovoriti, ali ću pokušati da pružim, barem neke koordinate. Meni je veoma interesantna jedna intelektualna rasprava koja se u naučnim krugovima poslednjih nekoliko godina vodi između američkog
geografa i istoričara i antropologa Jareda Diamonda, inače autora čuvene knjige Guns, Germs and Steel, kako bismo to preveli, puške, bacili i čelik. Dobio je Pulitzerovu nagradu za tu knjigu pre nekoliko godina, gde on prosto postavlja svoju teoriju geografskog determinizma. Govori o tome da razlog zašto su najveće i najsnažnije civilizacije nastale upravo na Evrazijskom kontinentu, a ne u Africi, Južnoj ili Severnoj Americi, upravo proizilazi iz geografskih i klimatskih uslova. Činjenica da se upravo na Evrazijskom području nalazio najveći broj biljnih i životinjskih vrsta koje su bile pogodne za domestifikaciju, dakle za razvoj kultura koje su omogućile razvoj sedentarnog načina života, formiranje većih, brojnijih organizovanih ljudskih zajednica koje su potom imale veće kapacitete da formiraju i svoje države i da unaprede svoj tehnološki razvoj i tako dalje, te da kasnije sudara do kojeg je došlo, dakle, nakon velikih geografskih otkrića, početka kolonizacije, ona manje razvijena društva na američkom kontinentu nisu imala apsolutno nikakve šanse. Sad, sa druge strane, američko-jermenski ekonomista Darren Acemoglu i britanski politikolog James Robinson opet u svojoj veoma čuvenoj studiji, koja je, mislim, prevedena i kod nas, Why Nations Fail, zašto nacije propadaju, se negdje nadovezuju na Jareda Diamonda, ali i odbacuju njegov potpuni geografski determinizam i stvari postavljene na ovaj način. Dakle, uvažavajući te geografske pretpostavke, smatraju da one ne pružaju dovoljan odgovor na to zašto se, recimo, nakon perioda kolonizacije potpuno drugačije razvija društvo, recimo, na južnoameričkom i na severnoameričkom kontinentu. Vidimo danas da je Severna Amerika, volom Sjedinjene Američke Države, Kanadu i tako dalje, daleko prosperitetnija nego što je to bilo koji deo južnoameričkog kontinenta. I oni postavljaju tezu na ovaj način. Naime, prilikom kolonizacije Severne Amerike, koja počinje intenzivno u 16. veku, severnoamerički kontinent, ako pogledamo teritoriju Amerike i Kanade današnje, je praktično prazna. Na čitavoj toj teritoriji živi negde 10 do 20 miliona indijanaca, kako mi to kažemo, ili domicilnog stanovništva, koji će za svega nekoliko desetina godina u ogromnom procentu, preko 90%, pomreti zapravo zbog bolesti koje su evropski kolonisti doneli, a na koje nije postojala nikakva otpornost. Tako da će, bez obzira što je bio toliko slabo naseljen severnoamerički kontinent, ostati bukvalno skoro pa prazan. I to je uslovilo to da se prosto Severna Amerika naseljava mahom od strane evropskih kolonista, da se razvija ta kultura pionira, trapera i tako dalje, slobodnih ljudi koji prave nekako svoje novo društvo, koji prenose nekakve postojeće institucije koje su postojale u evropskim državama na područje novog sveta. Naravno, mi imamo sa druge strane i naseljavanje crnih robova sa afričkog kontinenta i prosto posledice njihovog podređenog položaja se do dana današnjeg osete u američkom društvu nisu u potpunosti izbrisane, ali su ipak crni robovi činili manjinu, nisu činili dominantnu zajednicu u Severnoj Americi. Dakle, oni to definišu na taj način da se u Severnoj Americi formiraju inkluzivni ekonomski sistem, inkluzivne političke institucije kao pretpostavka za prosperitet koji danas imamo. Sa druge strane, oni uvažavaju tu geografsku činjenicu i klimatološku da, s jedne strane, na prostoru Južne Amerike je bilo značajno više stanovništva. Dakle, postojala je brojnija populacija domorodaca, indijanaca, kako mi to kažemo, nego što je to bilo u Severnoj Americi. Sa druge strane, da su klimatski uslovi bili takvi da uopšte nisu pogodovali masovnoj kolonizaciji Španaca ili Portugalaca, odnosno evropskog stanovništva, da su bili izloženi zarazama, bolestima i tako dalje. I da je brojnost kolonizacije bila mala i da je prosto ekonomski razvoj baziran na jednoj surovoj eksploataciji potlačenog domorodačkog stanovništva koje je od prvog dana pa do kraja današnjeg dana zapravo najbrojnije, daleko brojnije od kolonista koji su dolazili iz Evrope. I oni to definišu kao ekstraktivni privredni model i političke institucije koje se na tom osnovu razvijaju, koje okarakteriše isključivost. Dakle, potlačeno domorodačko stanovništvo u Južnoj Americi nema nikakva politička prava, ne učestvuju u prirodnom životu, osim toga što je njihov rad eksploatisan na jedan najsuroviji način i da se opet sa te strane mi vidimo posledice koje do danas postoje u daleko slabijem što ekonomskom razvoju, takođe u daleko većem socijalnom raslojavanju nego što imamo bilo gde na svetu, izuzimajući recimo indijski podkontinent i neke
i neke druge udaljene zajednice. Ja sam imao prilike da vidim to socijalno raslojavanje. Bio sam, eto, sticajem okolnosti pre, pa sada već ima punih 20 godina u Čile, u njihovom glavnom gradu Santiago de Chile. Država zanimljiva po tome što nije bila deo tog levog talasa i često se poredi sa Venecuelom u smislu toga da Čile, koji nema nikakve prirodne resurse, sem rudnika Šalitre na severu države, koja je bila značajna nekada u tehnološkom procesu izrade baruta, koja nema nikakvu vrednost već decenijama, oni nemaju, dakle, značajnije resurse. Daleko su u tom smislu siromašniji od jedne Venecuele, ali su uspeli da uspostave ekonomski prosperitet sa kojom se Venecuela apsolutno, pogotovo danas, ne može porediti. Daleko više životni standard. Ja sam tada, evo daću jedan primer, pre 20 godina, još i verujem da se u mnogo do sada i danas situacija promenjala u samom Čileu, ali tada i grad imao oko 5 miliona stanovnika, od toga 200-300 hiljada ljudi u centru je živelo životom 21. veka, dakle u velikom luksuzu, bogatstvu, dok je svugde osim tog malog centra grada živelo 5 miliona ljudi bez ikakvih ekonomskih i političkih prava. Nama su tada iz ambasade, bio sam deo jedne grupe koja je posetila Čile, govorili da ako već izlazimo na ulice Santiaga, da nikako ne idemo u nekakvom novom modelu koje je firmirano ili skupo, da će mu upasti u oči, da onaj ko je, recimo, pušač, da ako žele da zapali cigaretu, da iz džepa izvadi samo jednu cigaretu, a ne čitavu paklicu, jer ako ga neko vidi da ima čitavu paklicu cigareta, da može da mu priđe, da mu zabije nož, da bi ga opljačkao i tako dalje. Dakle, ta socijalna raslojnost je zapravo veoma izražena, još uvek, mada se ona smanjuje na južnoameričkom kontinentu i predstavlja tu socijalnu osnovu za tu nahirenost uleva, kako si ti to lepo definisao, i jednu socijalnu bazu koja je i rodila taj zaokret uleva koji je bio, čini mi se, aktualan do pre samo nekoliko godina. U cijeloj Južnoj Americi, inače, vlada jedno pravilo da se slučajno otvaraju prozori na semaforima, zato što lako može se desiti da vas neko napadne dok čekate na semaforu, ili ona situacija gde vam neko može skinuti sat sa leve ruke ako ste vozač. Čak i ukoliko ne nosite, recimo, dragocenost na levoj nego na desnoj ruci, moguće je da vas neko onda ubode u levu da biste desnom reagovali, pa vam s desne strane sa ruke skinuli prsten ili sat. Ali to jeste činjenica i naravno stopa kriminala, nažalost, i dalje tamo jako visoka, i to jeste jedan od momenta na kojima je Bolsonaro i pobedio. Dakle, jedna je priča bila vezana za antikorupciju i druga je za kriminal, jer u Brazilu danas imate favele u koje samo BOPE ulazi. BOPE su one specijalne snage brazilske policije koje smeju tamo da uđu, tamo redovne policije gotovo i da nema. Dakle, i narkoklanovi su ti koji uređuju društvo, uređuju život, i Bolsonaro je rekao da će se ugledati na Dutertea na Filipinima, koji je poveo rat protiv narkomafije time što su imali ona ubistva koje je policija vršila mimo sudskih odluka, dakle, što su mnogi okarakterisali kao državni terorizam, ali je činjenica da se to desilo i da je Duterte govorio, dakle, predsjednik Filipina, da je njihovo društvo toliko ogrezlo u kriminalu da prosto ne može drugačije da se obračuna sa njima nego na najbrutalniji mogući način. Slično se, dakle, je obećao Bolsonaro u Brazilu, doduše nije to počeo da sprovodi baš na takav način, ali on ima, i zaključio bih emisiju time što ću se vratiti na našu glavnu temu, na Jaira Bolsonara, mislim da on ima dobru političku budućnost, obzirom na to da stavlja brazilske interese na prvo mesto. Njegova pozicija je fragmentirana, njegov najveći rival Lula da Silva je u zatvoru, osuđen na preko 10 godina zatvora zbog afere autoperionica, koja je razotkrila jednu šemu, koruptivnu šemu, koja je dovela do toga, odnosno ukratko, se bavila time da je njihova najveća kompanija, dakle Petrobras, koja se bavi upravo poslovima trgovine energentima, dakle naftom i gasom, da je bila uvezana sa privatnim sektorom na taj način što su oni svesno nameštali, dakle, tendere, odnosno pozivali određena lica iz privatnog sektora da se javljaju na tendere koji su bili unapred za njih napravljeni, kako bi dobijali određena sredstva, a onda bili obavezni da jedan deo tih sredstava koje dobijaju iz državne kase plaćaju u crne fondove najveće, dakle, socijaldemokratske partije, na čijem čelu je bio i Lula da Silva. To jeste bio problem, dakle, s kojim su se oni suočili. Ta partija je sada obezglavljena. Kompletna scena politička u Brazilu je obeležena time, iako oni dalje imaju veliku podršku, oni su obeleženi time da imaju tu vrstu problema i da ne mogu više definitivno, dakle, da se postave kao korumpirani socijalisti, ko bi rekao. Naravno, da, kao ozbiljna sila. I s druge strane jeste taj endemski problem kriminala koji čak nije ni bio vezan za prethodnu vlast, koliko je on je mnogo dublji, kako si ti to objasnio, u Latinskoj Americi. I zaključit ću time da Bolsonaro, dakle, povlači seriju poteza koje na prvi pogled deluju potpuno neverovatno, ali imaju neku svoju logiku. Naprimjer, ovaj moment vezan za Amazon i za požare u Amazonu. Mnogi sumnjaju da je upravo njegov režim bio taj koji je inspirisao te
požare, jer ogromnu većinu teritorije velikog Brazila zapravo čini ta amazonska prašuma. Problem je u tome što oni ne mogu da koriste svoju teritoriju na način na koji bi oni želeli da je koriste. Problem je u tome što oni ne mogu da je koriste za svoje poljoprivredne aktivnosti i onda Bolsonaro kaže sledeće. Ukoliko Saudijska Arabija i Rusija prodaju naftu i gas i dobijaju za to novac, zašto mi ne bismo dobili novac za to što ne koristimo svoju teritoriju? Vi ste nam ograničili suverenitet, zaštitili ste veliki deo naše teritorije koji je pod šumom, da biste udisali vazduh. Platite nam za to. Jeste, on opet odbacuje sve optužbe koje stižu iz Evrope na taj način, što kaže vi ste svoju životnu sredinu uništili, a sada nam prebacujete. Mada Evropa mnogo radi na deforestaciji, dakle na ponovnom pošumljavanju. Ali bi mogli da plate Brazilu nešto. Za sam kraj, dakle, sećaš se koji je bio slogan Bolsonarove predsjedničke kampanje, naziv koalicije koji je okupio? Da. Brazil iznad svega, Bog iznad svakoga. Tako je. Poštovani pratioci, bilo ovo još jedno izdanje Stabilokratija. Pratite nas, naravno, svake srede od 8 uveče na YouTube kanalu Centra društvene stabilnosti. Čitajte naše stručne analize na sajtu czds.rs.